sama bosku. Kenapa nih bosku? Bismillah. Mantap jatuh pancing. Turunkan lagi. Sama bosku. Kenapa nih bosku? Mantap bosku. Wah. Mantap sekali bosku. Luar biasa tariknya. Oke, mantap. Mantap tariknya bosku. Nice. Mantap sekali.
Baik. Cepat. Cepat. Mantap. Kita amankan dulu. Pasang lagi. Makan ini bosku. Ya makan. Udang kupas. Strike bos. Wih. Dari masuk. Aduh, kacau. Putus bosku. Oke, Pak makan di atas bosku. Boleh. Terjatuh pancing. Banyak di bawah. Muslim sudah pulang. Ekor. Alhamdulillah. Masukkan kandang. Yang pulang.